Udruženje Čep za hendikep već 13 godina dokazuje da jedna mala ideja može prerasti u pokret koji menja živote. Kroz nacionalnu akciju prikupljanja plastičnih čepova obezbeđuju se sredstva za nabavku ortopedskih pomagala, dok se istovremeno podiže ekološka svest i postiče zajednica da brine o prirodi i ljudima oko sebe. Do danas ovo udruženje je prikupilo više od 850 tona plastičnih čepova, obezbedilo 142 ortopedska pomagala i pružilo podršku za više od 410 korisnika širom Srbije, omogućivši im tako veću samostalnost, dostojanstvo i kvalitetniji život. Sa više od 12.000 lokacija, od škole i vrtića do društveno odgovornih kompanija i stambenih zajednica, Čep za hendikep logistički pokriva celu Srbiju. A tu su i 2 brendirana vozila koja svakodnevno prelaze oko 180 km, prevozeći između 300 i 900 kg plastičnih čepova kako bi pomoć stigla na pravo mesto u pravo vreme. Pored direktne pomoći osobama sa invaliditetom i doprinosa očuvanju životne sredine, kontinuirano se ulaže i u edukaciju i inkluziju. Kroz edukativne događaje poput Čep Festa, udruženje okuplja decu sa i bez invaliditeta, roditelje i nastavnike, šireći dodatno poruke reciklaže, solidarnosti i zajedništva. Zbog toga je Čep za hendikep dobitnik zlatne plakete Dobročinitelj za 2026. godinu.